Ay, Ne, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha, nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha, aguray ka. Apay akas lanayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimenden samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Ah, naisaan mo't akas ta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't yung umay dito'y. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day ta amuhong. Imahinasyon mo lang day ta, manang. Pasit siguron ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day ta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta ah. Ila akong kidi day talotay, manang tagatangak. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amanak. At dala pagyanam, mayatain. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kit nay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda a maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron ngay tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ako ng tidagana ta hulugak. Ah? Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basit Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yu kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag na antiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yu kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yaw. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang misaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan. Nakasingsingpot at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Lirio ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsak launay. Siyak ti buridak. Iso arumbang laa siyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo.
Si bibiyagak pa lang. Ng pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain titawid yaw. Saan mimat ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak tinauna. Siyak kumati ka adwan ititawid to. Siyak tasyak ti burido. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta amiya Ibagbaga na kay din nga isukan no ti kadwan ititawidon. Siyak tasyak tinauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin siyak ti kaadwan. Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, gamjak ila ko day jay, Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da jay manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay anay dindin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo tayo nan. Ijay mo't abanda ta mukha yan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manin ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito tayo da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Noan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako kwa, Mia. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ila ko. Kahit numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Numabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong kaya? Dagana kaya, tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok, basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapat trabaho tatang. Lipasan mi pa'y balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kini Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma.
Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day di amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kas jay nan, awan problema kanya. Jak kayat tikas diyang style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti titawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa bali nga rod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdas la pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante. Ala, bay amon Naimbag paiken ka tanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundaken ka itinapintas a masakbayam kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Ha, apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso akapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha, May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan ante. Narigat nga min ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilyan nyo. ha, Di kay agdanag ante, tano kumapsut kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo iti kanin nyo, no nakapsut kayo. saanen balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak ata na eh. Narigat, taga-apa yung tunawang kayo nantay. Iso na sisaya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa ni Kwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya, inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko taadda ka duwak. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kadkadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga rod ti bagbagakan ti. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya, Adda nagnireklamo di na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana. Wala nga rodan di. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon?
tulungan dak nga garadaw. Si Kaleryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid diti kastoy a panagarado nalukneng ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumaray. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo dito anwangay. Ala, agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tayntay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asanda na rumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay tatang. Huray siyak. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw amakimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay gagangas. Nudantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata kabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan, jakul baka trabaho. Kasalong ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Taada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikasong. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata ako kwa. Ta saan ang nasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni daw. Pangaldawan Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay,
Sino kay tayay? Ni Mia wano Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Mataglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Ah, Marigatan ang agang. ay na. Makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payakas to'y di mapaspasamang kanyang. Dusak samot tanda ito. Ah, Sana kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang runalusan niyo ako pa. Baday, tikas na. Tatang, Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya at kumala ang taramidan niyo, anak ko. awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. wan nga rod manang. Makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaleryo. Asikanto ti mang tawid iti sani ko am apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay ngay asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Leryo. Jakat abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atallo day jay. Anya? Jakayat nga daad-ado kan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tada kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinnadang. Agbibinningay. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo tata. Nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Eh, kwa, anya mo day tadam tamaga mon puray. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanubyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot pureng. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't a profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag.
Di da pa'y sinungbatan day jay ang damag ko. Takasano, sampitaw ka mga main. Kag, no saan a profesional jay nobya na, anyat aramidam. Nagawan mo't a panunot nan ngay no saan a profesional ti asawaan na. Profesional di anak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin maw, no saan na profesional ti agbalin na manugang maw. Awan maaramidam Saan ngagpampanunot day jay nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw jay nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya mamakaawid jay nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang Genobiam Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan a saludsod ko. Padamot la ka de a professional Genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo tan iti padam a professional. Anyat serbim anak kaadal no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay. Asawaam ay aday Genobiam. Uwan ana nang. Tulagan tay kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo tan iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a profesional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabalak a suportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarom kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatil mo ti paganandaram. Nanang. Diyay profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umatan nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa'y ngagtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di matag sweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat a profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak na gijay nanang? Apay, diyo kaya ti maadda ni ti apukaw. Ayos laeng nga oray awan apukok kan ka. Oray taadda apukok kinila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Hay, apay, awan sa balin tay kumapadam nga adda na ilupas na muta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat ko nga asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango, ado ti asikaswag. Anya ko mati asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kahit dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakildan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasan. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng uray sanon. Katuwan Gapot talalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namot na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag, ta dupay asaw. Nakamamuan na nga iti day Janobia na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti day babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso tinaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No ison tula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan.
Awan mabalin na. Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Ada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragrag sa kakat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na ya. Nalpas lang arun ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga ron nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigur mo tan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da abalayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamat kaya't aparakan ka. Bay-bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisuot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di nakayat aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. May ruwam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak nga asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adi nakayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y la agawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to nasilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano. Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Ijay tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni Manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kaasi kamay. Itay ka pa'y ako manutidit Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Katnay, di tay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensya kan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason. Uwenta na banog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, ta siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay kang digusan Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Kapnoag-enjoy kang agdigos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Tanay, kaasimay. Iso lang taglutluto dito, oy. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang. Ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan. Kabailak. Umay kan. Kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta. Darasam! Ray,
Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagituyon, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny ate aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mo kit din, apay ay akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimod apa naggustom kan kwa na. Naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Diyak amukan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, at senyorita, naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat-mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito eh. Di na ngamin kayat makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalus, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana ba tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Agpaiso, Jason. Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas ti trato na kanya. Nung nalakala ko matimang sermon iti bakit, inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katwan ananang. Ngamnay, lepas pa jay lablaba ama, di mo panawa na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una am alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alang aron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinat nga may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi ka ni Jenny, tatang. Iso lumasin kami niti pagnaadan. Ay kay, adda ka na kayo na ita anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kwa na. Tub-tub nga rik mait, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso nasayaat no, lumasin kayaw ta, may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itangar aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kwa na. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Agatap kamanay nakunak. Kahit agpay sumat. Katday jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasindan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan lat amukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat agsusweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Pagadalan na? Wala. Muray, wala nga natawan, agturpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Kayat ko nga magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailipas mo ti kurso anarugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali taawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwelaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny.
Ha? Kastaya. No kasta nga ron, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit di ano maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte at talaga day at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalon day babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny asawak. Agyaman unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsaya at kang asawa. Para mo't lakatata ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti palang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito hospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito hospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na Jenny asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybay ang Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak trabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanaga manak ko. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wen agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay-an jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. O, adto yan ti kanam Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat, ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kun kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Norumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay ti aldaw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Un nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Un nga rod nanang.
Iso anaga sa taklat ta. Tanakatumpungak itinasingpet nga asawa. Ala, mapanakon, Jenny, balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang, kat agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mata kumustaan. Katagyaman akan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso kan ko ananang, taasawak kat nga ron. Kan ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pakpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikasukin ni Jason. Ah? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratukan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta. Sige na, ananang. Kuyugandak manan nga mapan ije balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Abangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitipagimkin ko na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsong. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog kadagi jay ababay. Tagaranggan diyang dagi jay. Ngam natangkimit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak maya. Da kayon ti mapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kibaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo.
Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Nga ron pagpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kun ni Gloriow. Di na nga ron kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kun ni Gloriow lakay. Si Kamel ti makisarita kun ko na, kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo, taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangit. uy nga ron. Nag-arami tuma nga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungalan nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriow, baraw. Adda kami manain. Umay kami man. Glorio Barok. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin nga isublitin na palabas. No pamakawan, uy, may paikokin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik kuking ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloriow. Awanin nanang, pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka laan no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siyak tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik ah. Ay sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madya asawam amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itaypay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbatam man,
Ang mga no, emergency mo dayta. Han nga emergency data. Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yag yung adagos. Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay dananang kentatang mo? No, kasta. Napakawan na kun. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio, ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isaruno nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa unag kampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsinata ti tupikuda. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket ininot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak, Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Jay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano garod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagina kini Glorio. Una, nga misuma, tinang paawid ka ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak ta. Iti sidong ti asawa na, iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di da lang arod kayat ideng. Ay, napakawan na sigurong na pinagawid na mo tun iti balayda. Among lang Dayjay mo kami na Maya. No nya naknakan na. Apay naglalaki ideng. Yalala, di mo sinirin ti anak ta. Nailawan nga ron mait. Kan nagbabawyan na, ti inaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon, lakay.
Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa naluto, iso nga siya kung tinagluto. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kas na nga ka na yung tararamidamon. Inal daw ang awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo maya. Ha? Awan karbang am amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloriaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Saan na nakaluban? Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naasyan aya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ano dilinuto mamasida Maya? Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. No di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak kang araw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak edi ginuliban nak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad me ti amin kanyami. Imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya ngay naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikait kong aramidan. Di naklapdan Maya. Di naksitain. Di naksermunan. Nawatam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga akas tatiraramidon na. Awan lang nga rin trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haan Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me.
Amok nga maisublin tumatlang ti sigud nga linangan may kaniglorio, nanang. Ika, kasanaw no kasta ka na yun. Kasi ka lang agsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga ang baliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jay ili. Pagkabangag ko ma, ng orasanan, kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural, laglagi pam, apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang! Isuntumat langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunam mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dya sawang. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye yun Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Ta di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Magambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak team mo na nga nagbasol kanya na. Manang! Biyana! Hello gagayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyanang. Kapada sakit ti pimanaw nga asawak ti padrama kan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan kay nablong abaga na. Mayat matan, Diego kaanakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Anyang ay naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagi na anaibaltog. Ngala, tinapatag, naimbaganan di kasinsin ka wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipanyang dita paraangan na kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital.
Saan nga di ospital tinangi tarayanda? Injayan ti mangilot tinangi pananda. Ay kastaya, mayat nga ron tas anda pa'y siguro ang nagastusan ni Jay. Wala. Naimbag ko na amta dadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagi tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damot tayo. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mangilot ka, ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano at awon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngam tay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatalo tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na na. Di yun ibay-bayag tanay. Mapanan ti dadyaw. No ibay-bayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay! Ay! Apay nakadalupisak kamot latan dita paglablabaam. Diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Uray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita aning. Ala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing. Si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadiyamat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag.
Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko to saka ko. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tuni amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadi daduma anak panijik at nagbayad damit. Lakay, si Kamampay lang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakad. Wan, kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang aron, agbuya kalat taditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno na dardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapan maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Aganlad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na manan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rod ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin a panganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Diego. Di tama ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't di aywan, total. Agpapailot mo't laang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamot na ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kayat ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantayin ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunakpay nga rod adalusak di mulak nga aba kan laya. Naruutan damutin. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga uray awan kadwak. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang nga agur uray ijay. Amumot nga ado ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan mo adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Ha? Nay, itaman pa akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Ha?
Kasta ya. Alangarod Marang maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nakmamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan sa mo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nay, nakadumot a session daytan. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga'y kaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano agsikog at nagsina kamimot tan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasin da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bereng. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak mo day ta. Wanan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa abay, bayaklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, saan nakamangal daw ita dito iwan? Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapankagpailot. Wen, tapno malpasan. Tapno makabukeltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bereng. Urayom mo't adumakkel basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, na. Kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bereng. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kondo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Bereng. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam day ta. Kabailam akanan day ta nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabailakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot den, Bereng. Ay, diyan mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay saus, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na excited akon sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wanan tay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita di asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Agpaisante? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na.
Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tayo nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng tisikog mo, Bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diya ka mo Ang si kamot ta talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impake ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutan. Ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam tiyag pa iso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaon. Lukasta, talaga apimanawan ka anakan. Oo nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang adalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering ti kasjay. No ibaga na kumatyag pa iso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo, tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta anuman ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni Bering matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Nay, isumot ti para awat iti number. Dahil ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kung tatatoni. Anong timang mangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanaknakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amismo kin nila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atuni ti ama ti sikog na. No bilang taagsubli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsao iti patapos. Tsak pala masumbatan tayo ta. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mon, tapno makaginawa ka. Uwan to,
Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong timakaam mo nga gluto. Namate manan di asawa ko. Ag ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni Tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka dita taing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay masapol pay laang. Ay na, Rika. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodel kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yuman to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man, ay na, at datimang kan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga gapoy ti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. Kapilitan mo't nga rong ngaramidak da tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dahil akanayon lang. Manipod sa nagasawa kayon, at dakanayon tirik-rik na anan. Masaan siya anak mo't nga rod kan ko ana, lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa itibabaw ninta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodel. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodel? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan sale. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat.
Tila ibagbagamot. Agin ka pa lang. Mas dawa ka ta ubing kan na pintas ti pinilim nga babaunan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babaunan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni saling ay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad direk nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla iti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga minang tagpaiso. Ay na, agim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigata nakmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy. No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Ala nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yey, napanak nga mi nagjaging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay kasta ti panangkitam kanya. Ngayri ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo. Di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan. Yung siksila tabay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka numat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis.
Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magusto ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talo la pares. Sige, tano mawaya anak manan. Inak to gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gapo ta sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagayat kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudon sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo ngamin apukok nga awawir ko. Tanay, amuyumot nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaunin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang datakan niya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ng tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakem ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mat ida. Uray bakit pagimunam mat? Kat pili mat ngamin taal-alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan saram peteng. Kandihan nga napintas man taalam. Diya ada asawa na kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunin ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanin ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin.
Dua ta nga agsango nga mangan ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglaba, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbita kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti di kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayang ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh. Pwede ka makaid na riga. Kuti ka akute. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalayang agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmut ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dila kay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo maggamnanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganuran ni Hayden nakakak. Awan mo't iti silid na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maadaan iti anak, nanang. Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay najak mo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan ng inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidon ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie.
Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nalang, may kami ginirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaornos ti amin kanyata? Kunak lang day jay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga ornosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagagat akon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Isu as sorry, Rika.